ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ne, Inteng, apay akaslan na pukawan ka dita. Kasapulak ti serbisyo ni Kwarog, gamawan bit. Nagbayag lakit iti napananan. Ay, ang mga nuinton agawid, kat adan kadwa na babae. Mamati ka. Kano kabutang na mati sumango iti balasang? Apay akabuteng na ako nam. Kat numakirin-rin na bakmot kadakwada no daduma. Agpatinggala iti rin na baka? Ngam mangibaga iti ayat na. Kabutang na tiagsao iti sango ti balasang. Ay, saan na payla siguro ang nasarakan ti kaparagpag na ako nada, ah? Kaano nga tanga sumangpit? Ayan! Naliday ka man ita, Marituyang. Ay, uray kanayon ko nga apaon ni Badungkaw. Kailiw ko mano kasjay nga awan. Agpayson sa mo tay kunada sa pulam ti tao no daytoy katawan. Agpayso day tamaray. No oras ti panangan, agmay-may saak. Into nagida, agmay-may saak. No siya kay narwama kaon. Agmay-may saak akanayon. Kasano ngayon no nagatil ti bukot mau? Nalakalaang mati solusyon dayta. Ti igidagid ko iti adigay. Wano mga lak iti pangkudkod oray ronaw. Ay, maikawa aklat tano awan ni Badungkaw maray. Agmay-may saak manay na mapanijay bangkag mita. Mapan ka iti bangkag, kunam. Saka nga rod adda di tao. Umaya nga rod gumatang iti tinapay a merienda ek ijay bangkag. Anya tinapay tigatangam. Daytoy man nay maray. Daytoy dakkel a banana bread. Piduta ko na. Ninakaw. Pinidot mo. Ngampimanaw ka matan. Oy, ayan tay bayad na nga ay. Ilistan pa'y maray. Ang bayad aktaw no makalako akitimula. Ne, dadakkel mo ti banana bread mo ita, maray. Kitwan, ngam saan apara utang dayta. Na, imbagak ay nga utangak. Ay si kamot maray. Big-bigat ngam napudot sa ti ulom. Kasanaw, kat inmay itay ni Marituyang. Pimidot lata iti lakok sa pimanaw. Iti singirag, iti nanto kanaw, no makalako iti mula na. Ay, talaga mo't akas jay ako marita. Napasigla unay. Ada ay inutang na, adi na binayadan. Ada iso ama bosurak no nayunan na ti utang na. Ay, kasta ka day. Isumot lagayam, anak kami suot ka, anadanon ko. Ay, makapasuron mat nga men maray no maminsan tinalaing nga umutang. Ngam natiwad nga agbayan. Ay asino kayo ana isaong dito'y kabildatan? Siya ni Kajaw. Isumit yung asawa ka ni Kurdapya, Kapitan. Anyat maipay ko kada kayo. Apay nga imay kayo dito'y. Nadamag mi ngamin nga ado ka no ti produkto dito'y anak natin. Apay no adaw. Umay kami kumagumatang. Tapno saan yun nga ipan ijay ili ti produkto yung, Kapitan? Ay amangan met no barat kayo. Samot Ang nalalaka mo basit ng iji ilay, ta ila ko mi nga rod iji ilay, ti maangkat may. No kasta, ibaga kadagiti tataw tayag datila ko da dito'y barangay hall. Basta huwag barat Kauwan, Kapitan! Maray, imbag ta nagkita ta dito'y turod. Adda ka di pagsayaatan na maray. Nakitam ka day no simang putan ni Badungkaw. Saan amay papankan ni Badung mo ti pagsaritaan ta, maray? Anya ngay nga raw. Mangburas ka itinatnateng mo, taing kailako ije barangay hall. Nay, apay, asino ti manggatang ije barangay hall? Dawaten dan tupay. Adda ti aggat-gatang ijay. Nubasit lang tinateng mo, saan mon ayudong? Tapno di pa'y isaw aplit tiyam. Kasta ka day, mala, ina nga rod mang puros iti utong ken tarungkaw.
Napan nagpuros ni Marituyang itinateng na. Agbayad to siguro iti utang na no makalakaw. Nasaya at mag no makabayad. Naurnungan ti utang na. Nagtiwad nga agbayad. Ay, nung amin natiwad nga agbayad, saan mo napautangan? Kasanaw, gumatang ako na napay mat. Inton inyawat kaun, darasan na ti pumanaw, sana ibaga nga ilistak kanaw. No ibaga naman ng tikasta, damagan pa'y no utang, wano bayadan na. Sakbay nga itad mo tigat-gatangan na. Dayta, ti aramidak, inton umay. Wen maray, masapul mo't ang agsirib ka. Saan laasi ka ti sirsiriban na? Ay, madipod ita. Saan kon apautangan? No saan nga agbayad nga umuna? No ngay makabayad, pautangam ka de, maray. Nga nyapay ngay no di kasta. No lakat makabayad Singiran na din niya kagawad ko na, iti utang kanon ni Kwaraw. Anya, apay ngay asikati singiran na, kat saan mat asikati imutang. Huwag nga ron No asino ti imutang, iso ti agbayad. Gapo iti adu apa utang ni Marikwanang, tila masingsingirnan. No muna ta iraman nakpay asingiran. Ay, impagarup na siguro abayadam takaaнаkamot ni Kwaraw. Ay, maruam no siya ti agbayad iti utang na. Di umutang tumanan. Ay, unmot kit di Amangan no inton pumanaw kat iutang naka, tanam namaan na abayadam manen. Naglalaingan na ngay. Apay ngay, apik tilaang tibay sa kilo at tarungkaw. No 55 ijay ilay. Gatanga kang ka iti 50. Kaila ko mo ili iti 55. Dada maganan siya kapay pisos. Nagado kat ta 5 pesos ang aganan siya. Ganyan tak-tak may. Wen ngay, tipay gasolina tilugan. Ngam ado unay ti 5 pesos aganan siya. Ada kang kaano kaya mo amang yudong di talakaw? May sama atiklis. Ay mabit lang takwinta ti pasahik amapan kan agaway. Kaslay sumalagayam. Basi lang ti diferensya. Itadyo ka di kada kami, nana. Wano, si kanti mangiyo daw. Saan ko nga itad? Taila ko ka nga raw. Ilakom kada kami, ti kayat ko asawan, nana. Ay. Kuna laki di Mala, itad ko na mga main. Mala nga ro da. Tanay, nailawanan nga inyag ko dito'y barangay home. Naglakok kanumat iti nateng maumari tuyang. Wan nga basitin lakaw. Mangipauna ka nga rod iti utang mau, tanay. Awanan pagsakadak. Nagbasiti naglakwak. Pagbayad ko kan. Katuray basit laang mat ati ipaunam. Inton ko anday ta utang. Adapay kayat ko agatangan. Nagalas ka ti aramid mon, maray. Adala nga rudin kwartam. Di ka pa'y lagbayad. Di ka lakit makaurayan. Agbayad akto kanay. Ay saan ka nga umututang dito tersinak? Tadi mo matammo ti agbayad. No saan di saan? Apay nga taan ng rikupon ti may sa atirsina di tadaya, maray. Sumardeng dan sa kano, ta saan nga agbaybayad dagiti nakautang. Inak ko maumutang iti bagas da. Ay di mo lang aminan sumangpet ni badungkaw, tapno mangisangpet ko iti bagas. Ay, wun nga agpaiso. Apay adi mo't sumangpet, akas ka ni Kwaraw. Nagtulag da nga ta. Napananayan ni Kwarog, maray. Napan, ijay lugar ti kakabagyan da kan ni Inteng. Ay, napanan mo't ayan ni Badung Mau. Kunana mo't amapan mo't ijay lugar ti kakabagyan na. Amangan no nagtulag da. Anggam agduma mo't ti lugar ti kakabagyan da. Ay sinalbag ti kastaw. Awan pa'y ibaon ko amapan umutang kin ni Marikwanang baa. Apay amang ibaon kangay. Sikan ati mapan umutang, tamasapul mukat nga raw. Umutang akman iti bagas yaw, kapitan. Ay, saan kami mat ngaglaklako iti bagas? Ijay tersina ati pagutangam.
Imbaga ngamin ni Marikwanang, asaan akon nga umutang di Teresina na. Apay nga imbaga na nga, tikas ta. Yak man amoy ti day di abaak. Agpilpili iti pautangan na. Kasaritak to man. Apay nga akas ta ti aramid na. Wan man, kapitan. Ay, nang rikap mo ngaminan jay bangir at Teresina. Ay, ala, sumaruno ka. Apa man ang makasaritak. Ilaw-lawag na no apay adi nakapautangan. Apay adi mo pautangan ka na ni Marituyang kagawan. Kumarimbay. Taimpulong napaykan ka asaan ko akayat apautangan. Apay namin adi mo kayat apautangan. Kaasimit. Awan lang aron ni Badong Pailaang. Saan ko abasol no agbisain? Awan na sakit abakrangkaw. Nagkaro ka miteng kagawan. Opisyal ka pa'y mangarod. No si ka ti aglaklakaw. Kat ado ti utang kan ka ti may sa tao. Sa di na kaya ti agbayad. Pautangam ka di pa'y kapitan. Ay, ado ayat ti utang na. Ado! Yay. Idi naglakaw iti nateng na. Siningir kaw. Ngam ko na nga ada kano importante agatangan na. Kaday jay. Saanan ang nagbayad? Naggapo ka mat iti Teresina ni Marikwanang. Anya ti ginatang maw? Awan. Di na magkulaang no apay adi na kayat apautangan ni Marituyang. Awan ilutunan. Amangan no saan mo't anak kabayad. Iso adi na pinautangan. Kasta timbaga ni kagawad. At idug ka no ti listaan da ka ni Badong na. Kayat mo asawan. Utang pa'y ni Pari Badong ti dadduma. Uwin ka no. Ay, uray asino mataan no umutang sa diagbayad. Saan dan atalken no umutang damanen. Isumilagaya. Di naksinurot, idi napanak ije Teresina ni Marikwana. Maray, apay ngamin adi ka nagbayad, idi adda naglakwam. Kuna nga may no saan amang rikap ti Teresina ijay daya, Maray. Iso ka no nga rod anang rikap taawanan ti pagsakada na. Impautang da ka no nga mintilako da. Ita, awanin ti mayat nga agpautang. Ay, maamak da, adi ka kano agbayad, Maray. Anya nga ta, Maray, no si katimapan umutang para kanya. Pangaasim mo tawan ilutok akan intun rabe ay. Eket, kasanon no siyak mati pasubom, Maray. Amangan no di ka agbayad. Ikarit ngagbayad ak, Maray. Inak agburas iti aduan natang tailakaw. Agbayad akong kini Marikwanang, tapno pa utangan nak no awan kwarta. Ay, kasta ngamin ati rumbeng. No di ka agbayad iti utang mo, talaga adi da kan pa utangan. Uray saan kan nga mo may dito Teresinak, Maray. Diyak ka sa pula ti kasken ka atiwod nga agbayad iti utang na. Ay, dispensaran nak, Maray. Nakaamiri sa kaun. Agbayad ak iti utang kaw. Tanaglako ak iti adoan natin kaw. Agbayad ka ko na, Maray. Pudno ka day tinangagaw. Wen, Maray. Pati ti utang ni Badong kaw. Bayadak meteng tapno malpasen. Ay, agyaban ak ta agbayad ka butlaangan, Maray. Idi ka agbayad. Kat makaibagbaga ak alimos mulaangan ti utang mau. Ay, si kamo, Maray. Nakaamirisak. Agbayad ak tapno pa utangan nak tumanon. Ay, kat ariglado, Maray. Amumot kanya kaon. Uray ka sa no ti pungtot kaw. Maikat matlaang adagaws. Basta agbayad ka pa'y nga umuna, idi utang mo. Ay, kat agyaman ak unay, Amaray. Saanen amaulit ti madi nga ugalik nga umutang. Ikaray, agbayad ak no makautang. Nagkinaawatan ng Marituyang kan Marikwanang. Ay nagbayad din ni Marituyang? Wen inteng. Di agbisin ni Marituyang, ingkagumaan na tinagbayad. Tapno makautang manan. Ay, dahi tatirigat dagiti daduma atao. Umutang da. Narigat da nga agbayad. Kaslakan ni Marituyang ay imbag ta nakaamires. Saan kanon nga agtiw-tiwad?
natuyang, tay kunada nga rod. Ti tao nga danakam na, agbayad oray saan asiniran. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay badong, tabi ngay bingayam matanda ta si daan akar ni Timanaw. Alaga, di kaya't kuha si Dayan na partes. Na, nagsweetik kamutan. Kukum amin jelo po kan lasag. Na, anya ngay dagito imbatim kanyak. Ay, kat kita, ma. Ay sus, saka kan payak, kan tengay, tapay ngay. Isuday tati si Dayan. Kan nagado adigaw, malmasak matan dito'y adigaw. Ay, mga daki din. Aha, saan ama balinda ito'y ama paspasamak ba daw? Sweet-sweety kan nakaw. Anya saan na mabali na sasawan? Amom tuyang, dito'y apagtaingan. Siyak ti masursurot. Amom, no abay? Apay, Siya gayam ti kalakyan. Isu amangan ta. itatanalpastan anangan. Anya ngay ti aramidem, tanagtugaw kamutten di tasalas, sapay nakangato dagita karangrangyad asakam. Ay, kita ginanak mo na. Aginanaka? Kalkalpas mula ang anangan, aginanaka. Ay, makabannog mo ti ngal-ngal ko namsa. Loputi manok kindaldalam ko naman. Ay na. Inka kita ginawan. Anya, siya, pag ginawan, no way, never. Anya ano way kun never. Awan pa'y nararamid mo. Siyak tinang tiliw iti manaw. Siyak pa'y tinang partay. Siyak pa'y tinang lutaw. Anya langan ngay tinaramid mo. Nangan kalaang. Iso asikamot itatagin now. Ay, kayat. Iti da ito'y agundaway. Siyak manayin, tinaskin na masurat. Na, makadlawak sa abadaw. Si kamo laasikan ti masursuraw. Siyak ngay mag. Ibagak man ang kingkatuyang Siyak ti kalakayan, dito'y apagtaingan. Isu siyak ti rumbang nga masurat. Ay saan? Diyak kayat day taas si kalaangan ti masursuraw. Agreklamo ak. Ha? Agreklamo ka? Pagreklamo nga. Ay kat ije barangay hula. Ken ni Kapitan. Awan ni Parinteng. Saan ka makareklamaw? Ay makareklamo aklata. Ha? Kunam siguraw, sana ka makapagreklamaw. Agreklamo akin ni Kumarik Abanang. Nagmayatin ti agistambay dito para daan nyo kwaraw. Nagparir ti akin na. Ito gayam ti imula mi akay kayo di tawi. Mabalay na dituya ko nga agistambay nga agmalmalan. Nga pa di mo mapantulungan ni Nana tuyang nga agbilbilag iti irik ijay igit ti kalsada. May bayamaw, kaya na day jay. Kasi mate, ibakbaklay na dagiti sinako nga irik. Bayam nga ruday. Mapan kong tutulungan, intun kayat ko tulungan. Saan ka di arumbang agtinulong kaya? Ay siyak tag desisyon. No kayat ko tulungan, win no saan, awan mabalin na. Siyak tag desisyon. Apay ngay. Imbasar ko ngamin kay, dito'y agong ka. Ha? Sino ka na kami, ninanamatuyang, itinatangtangos, itagong na. Sika, tataba daw. Ha? Inyamit nga di agong ninanatuyang. Kasla napilidan iti pisaon. Isuman. Kahit dahito'y agong kungay. Day tagong mau. Kasla agong ti Amerikanaw. Nagtangaws. Ay na, kung nagtumag kay, iso asyak, ti masurot ko araw. Ay, no siyak to nga rod ti mga asawa. Dahito nga rod asawa ti masuraw. Talugpap mat apermito'y agong kaw. Kaslagong ni ang kilinteng.
unay meten mare. Si kamanad ti agibilbilag iti inapit yung nga irig. Sapay nagpudot. Ay, awan mabalin ko, maray. Tadinakmat kayat atulungan ni Badungkaw. Apay ngay. Masadaw. Ay, saan mo't amabalin ti kastangar aramiden na ah. Ay, siyak amin, maray. Kalpasan nga ibilag ko da ito'y irig. Ipakiskis ko pa. Si kapay ti mangipakiskes? Una, kalpasan amayawid ka, siyak tupay laeng ti agtaap. Di mo ibaga asikan tupay ti agluto. Katuan, maray. Talaga kasta ti mapasama. Kat, no pa nagpapanganan, Ay namaray, ni Badung ko ti umuna asumangaw, ijay lamisaan. na, ay no siyak la amay saan amabalin ti kasta. Da kami kaniinteng, agtintinulong kami. Saan amabalin asyak laang ti agtrabaho? Ni Badung ko nga main ti kanayon ang masursurot ijay balay mi maray. Apay ngay, Gapu kanaw ta iso ti lalaki. Ken gapu kanaw, tanatang tangus ti agong na ngem iti siya. anya. Putno matkit day maray, natangtangos ti agong na ngem iti siya. Iso abay-bay aklatan nga iso ti masuraw. Ay no siyak, sana mabalin ti kasta. Adda ayamot tinangusan iti agong. Kastoy ti maibagakken kamare. Di mo iruwam ni Badung mo nga isulatan ti masursurot. Ay, spoil them tumat nga main. Tuyang, nakaluto kan? Itayak pa yung mabisay. Di ka malagayaban. Ah, mangmanganak ko na, itaypay. Anya? Nay, mangmangan ka mo tingag paisaw. Apa di na kinayaban ngay? Apay ko mga ayaban ka, kat idi madama ak ngagtrab-trabaho. Anya nga itinararamid mo, day tala nagtugtugaw. Lalaki ak tuyang. Desisyon ko ti masurat. No kayat ko ngagtugaw, kansan ngagtrabaho. Aramidag. No kasta, saan ka nga rudmot ang mabali na mangan? Ay sana. Sana mabalinday ta. Agtugaw ka. Ay, saan ka ngagtugaw? Ah, Saan ang mabali na mangan ka? Gaputaawan intultulong mo kanya. ay madiday tuyan tuyang ah. Gulo day tuyan, no ipilit mo ti kayat mo. Ireklamo ka. Pangireklamuam ko makanya katawan mo't ni Kapitan. Ay kat ireklamo ka ay iti kagawad. Nagaduda. Uray dalapitaw. Ay, iji barangay hall tinaskan a pagreklamwam. Saan adito tersinak? Asino aya ti reklamom? Ni tuyang ah. Nitoyang mau ti reklamom. Why? Tadi na kayat apakanay ni tinluto na. Kat kasano mat nga men. Nakitak mat nga men nga agmaymaysa nga agibilbilag iti irek. Ay, jak kayat atulungan, mare. Iso siguro adi nakakayat apakanon. Ay, basta. Agreklamo ah. Kat naskay ngagsango kami. Ija ito barangay hall ati pagsangwan yaw saan adito tersinak. Apay, umadayo kami pailang. Dituin ah. Paggatangan laeng ditoy. Saan a pagsangwan dagiti tao nga da reklamo na. Kahit agtugtugaw kalattamanan dito'y balay ba daw? Isugayam ti kayat ko nga ramiday. Di mo kat mapansa kurwan iti kanan dagiti manok iti ruwar. Nita, ibaon na kiday. Sika na, ano nagagit ka? Ay talaga mapanak. Takayat ko adumakkel dadagaw. Stadan to partyok asidag. Day taman ng bagbagim ti pampanunuta maun. Kasano agmat niya. Di mo gayam kayat ti tumulaw. Day talagtugtugaw tamaw. Punakmat king ka, adito'y abalay. Siyak, tinatangtangos ti agong na. Iso asyak ti masuraut. Ay katsang ka mga rod nga agsida. Inton agpartiak iti manok. Tasyak laeng magtimang takpakan kadakwada. Anya! Jake, apay nga awan ni Kapitan. Awan pay, apay aya. Nagmayatan, kanayon ko mga awan. Kasla naragsakan no awan ni Uncle Kaw. Kat, uray saan tayo ga mga agrunda, mabalin latta. Nagkunamat kan ka. Agrunda tayo latta, uray awan ni Uncle Kaw. Awan mat amang ibaon kada tayo.
Siyak! Siyak, ti mangibaon ka da kayo nga grunda. Tapay ko masurutan da ka ngay, mate. Siyak gayam ti chip tanaw. Nagloko kan dyan, tadamagang pailaeng. Apay, nalipatan asyak ti chip. Saan ko mata nalipatan, chip? Agrunda tayaw, kat siyak ti mangibagbaga. No saan kayo asumuraot, makaraman kayo kanya. Apay, pudno aya nga agreklamo ni Pari Badong. Nakadamaga, Maray. Kadagiti kaaruba kat ni kanutuyang na ti ireklamo na. Kasta mo ti kunana, ngam kunak ang iti barangay hall ti pagreklamuan na. Saan adito tersinak? Apay ngamin adito itiresenam ti kayat na apagreklamuan. As asidag ka nung nga road. Masadot ka no, amapan iti barangay hall. Kat kasanungay no ireklamo na nga agpayso ni Marituyang. Agrenniklamo dan Ay, nagrigat lakit di ngamin ayat isaan nga agkinkin na awatan nga agasawa. Talaga ang narigat Maray. Jay maysa, jay kayat na ti masurot. Jay mat maysa, kayat na nga iso ti masurot. Iso nga awan talaga adi da agkin na awatan. Amuyaw, no niya ti sidain may, inton madamdama. Muming tatabadaw, saan na masapol nga ipasikat mao. Kasano yung amo ngay? Kit no nakita mi ni Nana to yung nagdiliw iti manok, uray na laki namat kamat. Aging ka ijay, abagatan. Nay, amo yung agpaiso Manok ko naman, mabsugak manay. Tatabadaw, sika kumati ng tiliw ijay manok. Saan ani Nana to yang? Permiti banog na ng kamkamat ijay manok. Apay kumasya ngay, kit isumit ti mang lutaw. Saan ka di arumbang agtinulong kayaw, tatabadaw? Ay saan? Saan nga uso tek tintinulaw? Handulo amin dayta. Tatabadaw, ninsamit na natuyang dayta sumungad, At damot awit na nakamanlokong. Damagak man sa dino pangipanan na. Nanatuyang, papanam. Ay, dakkel unay jay pinartik a manok. Jak masida amin. Iso pa digwak man da kumarik akwanang ken kumarik abanang. Asigay, dita kayon, babos! Saus, tatabadaw. Saan nakansamot ngayon raman ni nanatuyang itisidain niyaw? Ay sana mabalinda ito Ay agawin na kan. Jak mamating awan apolos ti ibati ni tuyang kaw. Ingkan tatabadaw, narigat ti maawanan itisidain. Apay nga, adi ko lang mitin, ti imbatim dito kasirula. Ayan na nga, dagiti karni ti manok, nga imbatim apara kanya. Apay ko mga ibatyan ka, kat di nakmet pulos tinultulungan. Iso nga anusamday tadigulaang akunam. Ay, madin na talaga. Madain, da ito yung mapaspasamak. Nakitam anapan ko pinadigwan, dagiti ko kumarik ejayin loto kasidaan. Saan daya? Talaga nga ingagaram nga impakita kanya ka. Talaga, Mal? Apay, kayat mo dagiti ko kumari mo, ngam iti siya. Ha? Nadlaw mo ba daw? Ay talaga adya akong maanusan ti kastangaw galay. Ireklamo ka. Agreklamo ka lang. Tauray siya. Agreklamo akmal. Nita, makigiddan. Ay, si kalaan ti reklamo. Kunak kaya makigidanakan ka. Umunakan no kayat mo. Why, mapanakan. Ta sumaruno akmal. Si kalang ayata mo na tagreklamaw. Ay, aglisi ka nga rin dito pagnaka. Si kakit dia. Sera-seram ti pagnaak. Ha? Pasalsalik ha? Gawad, umayan dagiti agreklamaw. Nga sino da? Umuna ni tatabadaw. At damot itilikodan na ni nanatuyang. Ay, talaga gaya makayat dati agreklamaw. Hindi pa lang amin nga ibagbagan ni tatabadaw akayat na ti agreklamaw. Dito'y ka, kwaraw, tas sikati ripir no aglaban da. Masapul ti ripir Ay, agkinamat da kita, no awan aganawa. Sa bagay. Nay, dagitadan. Siyak to muna kunak na. Siyak ti umuna. Papagnanak. Siyak to muna dito barangay hall. Siyak nga ron ti umuna asumrag. Kasano nga makastrag kayaw? Katagidgidan kayo mat asumrag di tarwangan.
May sala nga tao ti umanay dita. Ay, sakti mo na to yan. Siyak ko na, nay. Naguray kayaw. Siyak ti ripiray. Tapnawan lugay. Agsin naruno kayaw. Sakti mo na ko raw. Siyak ti rombang nga umuna. Kastoy langay. Tapno saan kayo nga agapa. Siyak ti umuna. Sumaruno ni tata ba daw? Sumaruno mat ni nana tuyang. O niya, mayat kayaw. Wala na. Wag, mayata kwaraw. Nakita ka, ta sumungsungad kayo adwa. Why, reklamo man na ito atuyang. Agasan maray. Di nakayat akalangin amangan. San kagayam anay ilakam? Apay kumangay nga ilakam ka kat nagsadot ka mag. Apay ngay matakas ta titratom ka ni badung mau marituyang. Kasi no di mo pa kadaon. Uwin nga raw, kasi Lastog gayam, kayat na, iso lang ti masursuraw. Gapo kano ta iso ti lalaki. Daytoy pa'y maray. Gapo kano tanatangtangos ti agong nangam iti siya. Agasumay day tarason na. Tinangosan iti agong itan. Ay kitwin na maray. No natangos ti agong mau, sika ti masuraw. Angam nulugpap akas iti agong nituyan. Ay awan na, talaga nga iso ti sumuraw. Na, rumbang kadidayta, marikwanang. Saan amabalin ti kasta arason mau, kabadong? Saan amabalin asikalaangan ti matungtungpal, gapaw tanatangos ti agong mau. Nangigmaw ba daw? Why, nangagaw. Kit asino ngay kada kamay, ti rumbang nga matungpal, maray. At damot gundaway, ani marituyang ti matungpal. At damot ti kanitaw, asika ti matungpal, kabadong. Anya, Kasanungay no saan asumurot ni badung ko iti dayta atungtungan, maray. Ay kat, outside di kulambon maray. Bayam akagatan ti lamak. Ay, mayat maray, mayat! tuyang nagudwa na laing ti sidayin ta manaw. Saan ka lugay? Sagay sa ti lupaw ti manaw. Ay, katnas kan laang ba daw? Jay dalam ti kukwak. Jay batikulan, king ka. Ay, katun kayat kaw. Gaputa siyak ti naglutaw. Si kamang nga rutagin na, wang. Wan, mayatak iti dayta. Mga tangaruday. Awanan ti riri Sigay ba daw? Ay, tatabadong kan na natoyang. Kasta lang, tapno naragsak ti panagdenayo, kas agasawa. Agkin naawatan kayo. Hala, sigay! Dinon, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pudno nga tati ibagbagada, nga adda ka nung managdakdakas di ta kabangibang a barangay. Ay, day tangarod tinangag kumaray. Mabutengak pa yung tawan ni Badungkaw. Umayda nga ta ditoy. Ay, anya nga iti aramiden da, no makapanda iti may sa barangay. Agalada ka no kadagiti produkto ti barangay apapananda. No kasta, agsamsamda kadagiti mulmula, kasta. Kaslakastan sa kanumaray. Ay, sapay kumaata saan da makaumay ditawi. Numula ti pagsasaritaan. Adung agpaiso ti mula tayo dito kabildatan. Day tatipod na umaray. Ang masikuranak, tadi mo la sumangputan ni Badungkaw. Tapno adda kadwak nga agapit kadagiti mulamay.
Inteng, nangag mo ka din ti agwarwaras adamag. Siyak pa iti kunam. Basta italak yu amin kanyak, ta siyak ti kapitan. Nagsao ka manan. Ingkaman nga rod mangala iti dengdengak iti bangkag. Ay, nasakit ti sa akak kat. Anay ko, ura siyak matin. Na. Nasakit ti sakak. Ay, kasano nga rudan? Sa anak nga rudan nga agdengdag. Gumatang kalangan, iti tirsinan ni kagawat ko ng iti ilutom. Ay, iso nga agpad ang agsakit ti sakata. Takanayon mo't ngamin akarne ti sinsindata. Patsimot akar ni ti makagapo. Apay nga agsakit ti sakata. Di mo ka dinadlaw. Ano ka na yun ta nga agsida iti karne. Kat agpada nga agsakit ti sakata. Naira na lang Apay kumaan na ira na ako nam. Ay, basta. Jack pay lakayat ti agluto iti karne. Nangarot ti si Dantang ay dungaw. Ingka nga ron agnateng iti ipakbet ko. Nasakit nga ron ti sakak. Mare, adda ka di lamos alakom. Adain lako ni Mario at tilapia, maray. Kinamulda nga men, jay pupukan da. Husto nga rod. Ta saan kami na makasida iti karne kan inteng. Agpada kami mutten anasakit ti saka na. Nasakit ti saka ni Kapitan? Na, apay anas daw ka maray. Adda ka din nakaskas daw iti imbagak. Apay nga ada na pananda ka dagiti tanod. Di namat imbaga nasakit ti saka na. Anya, ay, day tamot ti imbaga na. Iso adi na kayat ti mapan ije bangkag. Kasano ang mapaniji bangkag, kat agduty mo dito barangay hall, maray. Saan mat nga agmalmalem ijay maray? Mapan agpuros lang iti parya. Utong, karabasa, kanda dumapay anateng. Imbag man, tada kakasta mo layaw. Impamulak kadagiti babaros at tinangdanak, maray. Agsipod tawan pa iti kaanak ha, padak amaingal. Masapul nga agridam tayo. Anya ti aramidin tayo garod. Ibagam ka dagiti padam at hanag. Taik kanyo amin iti sikreto a palabog dagiti umunag iti bedang. Ay, win palabugan tayo amin nga dilan nga sumrak dito yung kabilditan. Masapul saan ama isagmak ti kabaranggayan tayo. Ay, win, matungpal ti imbagam, kapitan. Darasin nyo. Agsagana kayo. Tana sa papay. No sa tayo lagunay, no adan dagiti managdakdakas. Awanin naladaw ton. Napanam ka di, inteng. Ay, inulbudan nak. Kunam anasakit ti sakam, ngem adamot napanan nyo kano, kunan ni marikwanan. Win. Masapul nga gunay kami, tapno saan ama isagmak ti kabaranggayan. Aggunay. Anya ti kayat mo asawan. Basta diyak kayat ama isagmak ti kabaranggayak. Anya ka di nga adang ti aramiden nyo. Secret. Basta adang mi. Agsaga na kami kadagiti kakadwak. Tapno bantayan mi ti barangay tayo. Umay da nga ta ditoy. May mayatin anje nakasagana. Basta, da kami ti makaamu. Si kakadeng ti kasukat ni Kwarog. Saan, buyakat? Siyak lang te, sandi na, kabayatan nga awampay ni Kwarog. Kasta ka din. Ay, kun laki din no saanin nga agsubli dito ni Kwarog. Ada na panana nga magsublimat ka no. Napananda ka day. Saan ko nga amu Nung kung nadanganapan ka numat imiliw iji lugar nga nagapuan dia ka ni kapitan. Amangan mo't no nangasawa ijayan. Ay, mabalin Ada makarbangan na ata, baro-garod. Ay na, panagkunakit saan ang makaasawa day jay. Sa mga raw ibagbaga nga mga sawa. Kunak lang mo't day jay Ngam no kas jay na lang atok ma'am. Awan lat ang mukaw. Maray, anya ka diti addangar aramiden dagiti opisyalis, tapno saan ang makadanon dagiti managdakdakes dito'y kabildatan. Adda ka dagiti opisyalis dayta, maray. Adda-addang da. Kayat ko amaamuan no anya dayta nga addang maray. Dagiti laang opisyalis ti makaammo, maray. Jak tupay ammo nga asawa ti kapitan.
Nadala ko man ni Badungkaw. Nalaing dayjay amang isingasay no anya ti aramidon dagiti opisyalis. Ay, sayang laeng. Ta saan met nga iso ti imbutos dagiti tattao idi nagkandidato. Nagkamali lang dagiti nagbilang isuan na abak ni Badungkaw. Nagkamalay. Ay, kaadwan na ang maabak a kandidato kat ibagadaan na saur kano. Wano, nagkamali ti bilang. Ang awan mo tinapanagnakan no no. Pumanawa man lang. Daytan, naikan tayo amin iti palabugan daytoy. Ibagayon to kadagiti kabarangayan, adi da magmagna kadagiti naikan iti palabaw. Ay, matongpal kapitan. Naibagami kit din kadagiti daduma. Mayat no amuda. Tapno saan nga iso dati mapalabugan? Ay, narigatin. Saan da arumwar iti rabi nga agmaymaysa? Kapitan. Arami din miti imbilin nyo tapno saan tayo nga maisagma. Ay, masapol nga agsisinublat tayo nga agrunda. No, adamadlaw yo sa bali asumrag iti pagbedengan. Ay, umawag kayo adagos kadagiti kakadwa tayo. Ay, kapitan. Ay, agsipot ta adda kano armas dagiti managdakdakas. Ay, isagana yo dagiti panakan palsi ityo. Matongpal ti bilin niyo. Ay, intangaro din. Tapno agsagana tayo. Kam amakmet no umay dagiti kunkunada at tulisan di takabangi baga barangay. Ay, nga rod mare. Adda kan no pulis ijay. Ang nalaing mat dagiti tulisan. Tanaruam da iti kabambantayan. Idinto tasan anaruam dagiti pulis asumang at ijay bantay. Ay, husto launay tako na maray. Nang runa no tay pulays ke dakkel ti tiyan na. Saan amakataray amang kamat iti managdakdakes. Darigat ang makataray, tadakkel ti buksit na. Ay, kasano nga ta ang makataray nga agpaiso tidakkel ti tiyan na apulays. Ay, isunsamot akanayon da pagjagingan dagiti pulays tapno bumasit ti tiyanda. Wow. Tapno napartakda nga agresponde iti kakastoy abanag. No kayat yaw intayo mo makipagbantay tapno uray babae tayaw makatulong tayo maut. Ay na, senior kayon kukumaray. Sana mabalain. Ado dagiti lalaki akadwa dagiti tanod kan opisyalis nga agrunrunda. Kumusta nga iti panagrondayo iti rabi enteng? Anda nalingod ang nagturugan may. Ang anda inwayat may atalay. Ano makutitimag na ke maguyod. Ago ni dagiti lata nga ingkabit mi. Di makariing kami. Kahit, anya ti aramiden da, no makariing da. Anda ka idada apanakan palsiit. Nga ada mo nakasaga na abala na. Ay, kasanon no saan ama nagdakdakas? No aglanglang nga atulisan kun ada armas da. Di kaawatan atulisan. Anya nga agrup-rupa atulisan ako nam. Adamot na taer ngem tulisan gayam. Ha? Adamot na laad angem nasingpag. Agigem ka di iti paltuken agdakiwas iti rabiin no nasipnget. Alaman? Sa bagay, managdakdakas nga agpaiso ti agdakiwas iti rabi nga adda paltog na. Di may saday jay apagilasin ha. Aguray ka man, Kapitan. Adain sagana yu apana kan palsiit. Panaan kan palsiitan nyo kadi adagos dagiti tulisan. Pang self-defense day jay. Anyang arti aramidan yaw. Jak pa'y gayam na ibaga kadagiti kakadwag. Numabalain. Tiliwan mi ida, ta idatag mi ida iti pulis. Kunaklakit din no panaan kan palsiitan nyo ida. Saan mo da? Nung ngay ada mapalsiitan, wano mapanati matana, di maday. Iso adinamag kaw, tanangag ko nga men amang isagana da iti panakan palsiit. Talangan mo nga ima-ima kami asumanga. Apay nga awan ti danaw? Sapay makain inumak? Ay, pasensyakan inteng. Jak nakasakdo, tanasakit ti sakak. Kaasi akmat.
Agrunda ak no rabi. Agsakdo ak paitel daw. Awan tumod ni kwarog. Awagam nga minon tapno agawi den. Awan nga road signal itinapanan na. Uray ko mamano isapol na. Matawagan ko ma. Apay nga tamot day ta signal. Tagpili mo't iti pagyanan na. Isungarod. Awan mo matakan rik na nga magpili mo't ako nam. Ay, agpili kunak Tadamot lugar napig sa ti signal. Adamot lugar nga awan signal. Ay, agpadamot lugar. Agrunda kami ton rabi ay. Itrang kam analaing tiruangan ken tawa. Tani, may saka. Makaumay dapay nga ta, kat adda kayo mo't nga agbantay iti pagserkan nga umay dito barangay. Di tayo lamo Ang mga no adapay sa bali serkanda. Apay, bilet, tapno mabalin dati tumayab. Basta aganad ka. Nale, tay sa ganak ti bunang ko. No adda agbasak-basak nga umunag. Ay, makita na. Ay. Si putam Tano siya nga iti umunag. Kaya mga no tagbatan na. Agsao ka nga minadagos Angam no saan ka nga agsao, ay iwasiwas ko ti bunag. Oray anya di tanti matagbat ko. No saan nga agpakaamaw ti umunag. Agridam tayo, kukumare. Isagana yu ti bunang yo. Tano adda umunag iti balay tayo, asaan nga agpabigbeg. Tagbaton tayon Asa tay badang ken ati dug atabas ni badungka. Isaw ti pan nakaarmas kaw. Di da kayo siguro ulyaw, ta senyor kayawn. Awan tirsina at akawan da, iti babalayaw. Siyak ngay, adda. Isu nga agridam kamaray. Ang mga nukayat ng ulyan ti baak akas ken ka. Apay manen anapan iti baak ti saritaan. Ibagbaga lang ti pudnaw. Agpaiso mo ta baak ka. Baak ak nga agpaisaw. Ngam na pintas, kan balasang agpay. Si Kangay. Taimbaga na ti pudnaw. Aguuni dagiti lata nga intali tayo kakadwa. Moro kapitan. Agsaga na kayo. Libatan tayo ida atilwan. Kapitan, libatan tayo. Sige. Aglingid tayo. Saan tayo agpadpadlaw? No, adya saan nga matiliw ngay. Pakulan min atap no maturog. Taag urok pay. Kantalian tayo ti ima diyaw. Pati lapayag di akid di. Anadan yaw. Tapno idatag tayo iti pulis as bibiyag. Uwin, kapitan. Ay, agarudok tayo nga umasidig iti ayanda. Uray, taadu tayo mo't. Sige, kapitan. Adya kami iti likudyam. Ay, kablaawan na kayo, kapitan. Nagbaligi kayo anang telew kadagiti managdakdakas. Awan iti pagdanagan tayo pa. Inala idan dagiti pulis. Naalibtak kayo, kapitan. Ay, adda kumamo ni badungkaw, tapno nakipagtiliw kumamot. Noon niya mo napanandakan ni Kwarugat, awan da pay lang. Sana bale, tauray awanda, nagbaligi kayo anang tiliw kadagiti managdakdakas. Ay, kablaawan kayo inteng, ken kadagiti kakaduam anang tiliw kadagiti managdakdakas. Basta siyak tagunay, walang palpak. Kasta ti kapitan. Good job, kapitan. Ken kadagiti tanod mo. Saludo kami kada kayo. Ala, sige. Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan
Teng! Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket syempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Badaw, intaman kit di alaan ti buryas nga ipataraken ni Pilo kanya. Imbag man tay kan nakatitarak na. Ado, may timabalin na bugbugan na kananda ki idi ah. Una, taado ti balang akamuti ijay turaw. Masakupan may ni pare inting ijay. Oray masakupan da, di damot makan ti balang akamuti. Saan ka di nga damot baboy ni Maribanang? Uray adda, agin na kami amapan mangala. Wen nga may pakadampay mo't ah. Ang mga nod na may bagana. Oho, di damot makan ti balang akamuti kuna lang arudan. Mangala aktulatan At daytan ti baboy to yan. Duwan, ti paka na maburyas. Ay, adamot laangan tarak na't aburyas. Sapay nangina itati baboy numalakaw. Nakamangalan iti bugbugan. Kadaramidag iti pangkag. Ay na, adda busbusisi kan balangag dita asidug. Isupay latin nakalaang. Tadtadam iti napinaw, taburyas pa'y laing dagita. Tapos nalakada akanay. Wen, danag mun aya. Intun sumarunong agbugbuga. Ijay tunturod tinak pangalaan iti bugbuga. Ngam ipakadampay nga muna iti aking kukwa ah. Kanunlat baboy, ipakada pa'y. Ay kit mo na. Apay, di ka mabay. Noon daw may iti pagkalkalyam. Kit di mo kukwa. Ay na, kanunlat ti baboy, pagtaktakak pa'y amapan ipakada. Kit rumbang laing ah. No si kamot ti alayin dati mula na. Agriri ka may. Saan nga ron amula tinak alaan? Balang mag, idi pa'y laugma amula dagita. Buryas samot jay awit ni pari badong idilim mabas itay bigat, Mare. Un maray, impataraken ni Pilo day di aburyas. Ay, adamot nga rod pa kakumikuman na nga ibugbugan ah. Un amaray, adumat dita ti mabalin nga alaan nga ibugbag. Tapno mabibiit, lao kammet iti feeds. Nanginamot ti feeds maray. Ano saklaangan tagbugbaw? Adumat ti mabalin nga alaan nga ibugbaw. Adaw ti kangkong ijay talon. Adda pa'y balangag, ngalaw, busbusay, ken balang nga aba ijay waay. Angem ti saludsod, kayat nga tati akin kukwa nga ipadawat. Iparit da kaday kat nagtubo lang mag. Wen angem adamot baboy da apakananda, Mare. Kaadwan kada tayo ngamin dito kabildatan, ket adda baboy na. Datan sa lang ti awan baboy na dito'y kabildatan, kagawad. Unsa, kwarog, makumi kumakmat ngamin nga aglakaw. Uray siyak, makumi-kumakmat ngagpasada iti tricycle kaw. Mabalinta mo ti agtarak ni iti sa balay. Di saan ang narigat atarak naun, kas kuma iti kuniho. Miramidan lang iti kulungan na. Sa pakanan iti ruot o dalpasaun. Ayunan niya. Dapay magatang akan ng tikuniho a fage. Agpaarami taktuman mo't iti kulungan ti kuneho. Agtarakenak iti kuneho. Padasan taman ngagpaiso kagawad. Nagtarakan da iti babawi. Kuniho mo't kadata. Agparamit ka nga rod iti kulungan ti kuneho. Ilakaman nak agbayad aktukan ka. Sige, kagawad. Dua kulungan, ti paramid ka. Nanatuyang, umayak ko mamangala iti kanang tibaboy ko ang halog. Angam inalamot tayo. Di mo ko na nga ipaidam mo ti ruot nga inalak iti talon niya. Ada ngamin mat baboy mi, nana. Iso ada kami kumamot ti mangala iti ruot ti talon mi Kanan mat ti baboy mi. Malasan taon.
Ruot lang, iparit mo pa. Ruot lang agpaiso. Ang taraon mat nga rod ti baboy. Na, sao ka pa'y lasaw. Ibuat mo man kit dito'y kargak ta mapanakaon. Makaibubuat. No di mo maibuat, ibati mo takukwakon. Ruot mo ti talon may. Naglalay nga mon ngay. Siyak tinangkompay, alaam. Ingka nga rudan. Saan kan ngagsubsubli dito'y talon mi amangala iti ruot? Nanatuyang. Imbag ta na sabat ka, tatabadong. Pakibagaman mat kan ni Nana Toyang. Tasaanan ang mga la itingalog kan busbusi ti talon may. Takanan mat ti baboy may. Apay, may nangalay iti talon niya, basang. Wen tata, adda ngamin baboy may. Kat iso lang tinamnamak nga ipakan kadag iti baboy. Mala, taibagak tuking ko na, basang. Ay, agyamanak tata. Imbag pa'y kan ka, tamakaawat ka. Ang ni Nana Toyang. Ay, Mala, pasensya mo, ni Nana Matuyang. apay tata, awan ka di ti ruot ijay talon nyo? Ay awan, tangkeg ti talon may. Agring-ring natin nagango amin ay naruot na. Maray, anya day ta nakasako asinusuon mo? Magduduma aruot abugbugan maray. Adda busisay, adda ngalaw ken duma pa'y amabalin nga bugbaw. Nasao kanyak ni Berta. Ano mabalin, saan ka kanu nga agala ijay talon da? Takanan kanu ti baboy da, maray. Na, pati ka di ruot kat maiparit itan. Saan mat ko ama iparit? No saan da nga ipakan iti baboy damat, maray? Ipaidam da kidan, ultimo ruout. Dagitay ngamin awan baboy na ati pangalam itingalog kada busbuse, maray. Ay, basta mapanak ijay talon, no da nakita ka akit alaag. Ay, agririmot nga ro dagitay adamo baboy na. Ay na, bayam idang agriray maray. Pinartakan ati agala iti kanan ti babaw. Ay, jakmet umanugot iti dayta akapanunutam, maray. Danti kulungan ti rabbit mau kagawad. Impan kun dita sikigan ti balay mau. Alaman nga rod, kwarog. Ibagam no kaano ka amapan gumatang iti tarak na tagid dan ta amapan. Wain kagawad. May mayat no agiddan ta. Tapno makatawar ta. Ay, imbag ti rabbit, tanalaklak nga si kaswan. Saan akas iti baboy ang nagrigat nga si kaswan? Ado pa'y ti kanan na. Ang dakkel mo ti mapaglakwan da, no ilako dati baboy da. Uwan matkit di saan ko mat ngamin amasangaw? Nagpadaan tan sige, intun bigat. Intan to gumatang iti rabbit ta. Dagasin nakto no bigat, taglogan na kiti tricycle mau. Rigla daw kagawad. No makagatang ta. At damat makunan at araken ta. Kat saan tan nga umapal, kadagiti adda baboy na. Na, nagmayat abuyaan ti panangan ti rabbit. Kasla ay ayam. Wingarod kagawad. Mano ka di tigatangam. Mga laak man iti dua pagasawaan. Ay uray sakmait. Dua pagasawaan matigatangay. Maglangay gatgatangan iti fides. Kan iruruutan no masangaw. Oray siyak mat Mangrutak lang no masangok. Igatangak mat iti pigs. Wain kagawad. Basit lang mati ka ng tirabay. Kay sumad. Medyo dakil mati kalakyan arabit Mayat dagito yan. Nay, niyang idagita nakasako nga imot man. Kasla na dagsin man. Ay, balang akamuting kahoy. Kahit impakadam iti aking kukwa. Balang lang akamuting kahoy, masapol pa nga pakada. Ay uray rumbang ipakadam. Numapan ka agbasak-basak iti basakupan ti sa balay. Ipakadam mo't Adulamay, nagadulakit nga mumon. Kumaa, numula tinalak. Ay uray nga raw. Ay nagrigak ka laka makaawatin na ya. Sika, ti adula ti amuna. Nalaing ka sumaog. Ngam saan nga ta makaulaw day ta kamutay. Kanya makaulaw. Maulaw ayamot ti babaw. Apay, taaw tapno maulaw.
Chip, anya mo tinakalaglagi pa maanagtarakan iti rabit. Nagtarakan dagiti daduma iti babaw eh. Agtarakan akmat iti rabit, John. Ni, mayat nga agpaiso ti agtarakan iti dingwan. Ngam ti agtugtugaw latan. Apalak nga ro dagiti addatarakan na babaw eh. Nagrigat mat ngamin ti agtarakan iti babaw eh. Tagpaspasada akmat. Sa bagay, ti baboy, masapula padigusan nga inaldaw. Ti rabit, saan? Ad-ado ti kanan ti baboy. Ti rabit, basit. Kandakal ti puunan, wag tarakan iti babaw eh. Ngam no aglako kamay, dakal mo ti paglakwam. Husto ka, Chip. No awan ti dakalapunan, agtarakan langan iti rabit, puwan no manaw. No, Jack, agbidot. Kamu ti manenday taimet mo, nana. Ibagam ka di manan akamutim day taw. Di ta masakupan mi tinaggapwam. Sigurado adi ta manen tinangalam iti kamuti. Saan mo mat ngay mula? Balang akamuti day taw. When tinaktakaw samot amin ti ipakpakan mo iti baboy mo, nana. Anya at ninakaw. Aglisi ka man kit day tamagnaak. Sige, nana. Ipakan mo amin dagita kamuti abalang ka dagiti baboy mo. Kitaok man no dumakkel da. Umapal ka laang tadakdakkel ti baboy ko ngam ti baboy mau. Ngem awan ti tinakaw ko nga impakan ko iti baboy ko. Ngem da kayo, nana. Puro tinakaw. Maray. Anya nga ije nakakulong atarakan ni Marikwanan. Rabit, mare. Ik-ikan na iti ruot nga inala na dita igid ti kalsada. Imbag man takayat na ti agtarakan iti rabay. Nagbabasit atarakan. Imbag ja adataraken na ngem tay awan. Uray ni Kwarog, adamot rabit na. Diyak kayat ti rabay ta nagbabasit. Sayang ti banaw. Apay kumaasayang ngay. Babasit dapay ita. Angem dumakkel danto. Ngam saan adumakkel akas iti baboy. Dadakkelan dagiti baboy kaw. Dumamot at ti baboy iti rabit, marituyang. Dakkel ti puunan iti baboy. Idinto tabasit lang ti puunan iti rabit. Ay, iso adyak kayat ti rabay. Pagbanbanugam lang. Angem saan mo't amakabannog? Saan mo mo't apadigusen akas iti baboy? Manulang akilaw ti karni ti rabay. Katawaan kit din ni Marituyang tirabit ni Marikwanag. Tapay ang katawaan na, antay. Nagbabasit ka now. Manula ang kanumot ti kilo ti karni tirabit. Uray tabasit matipuunan na. Jay baboy na. Adaw ti kinapa na. Tagal alalatan iti bugbugan na. Di na pa ipakada. Ay, saan na nga ipakada? Tako na aruot laeng kanumot. Saan kanu anay mula? Ruot lang nga madamot baboy ti akin sakop iti pagalalaan na. Day taket nga rod, ang amumatan ni nanam atuyang. No daddo maket saan nga umno, tirason na. Apay nga di baboy tuyag. Aglablabutan mo tintingiwad Agkusay-kusay damot kain. Ha? Apay ngay, anya tinapasama. Lima basak itay iya kulungan da. Nakita ka kas jay damot kain. Ay, hintaman kitahan ba daong ang mga nuad damot ng lukaw? Ay, Anyaya tintin mo akin nanda. jay binugbog ko abalang akamutay. Ay, ang mga nuad na makaulaw akamutay, anay lahok. Kasta nga ta, ay sayang ti baboy ka. Ay, salbag na niya babaay. Asino a babae? Jay salbag a babaay Apay adi na imbaga makaulaw gayam ti kamutay ngay nalaki ti masakupan da. Ay, jay laki di makaulaw akamuti dahi ta imbugbog mau. Naulawin ti babaw. Ay, darum ko na niya babaay. Agsango ka may kin ni Kapitan. Kaputawan ni Kapitan, siyak timbaga na amang sango kada kayo. Ala, ibagayo man niya tinapasamak. Tapay apabasulam da ito'y atao, itinapasamak iti baboy mo na natuyang.
Kasanaw, di na matimbagbaga ang makaulaw ti balang akamutay kagawad. Saan ko nga amo ang makaulaw ti tinakaw na? Napanangala adi na impakada, kagawad. Saan mo mat nga imula di kamuti a balang? Na, uray saan ko nga imula Tamas ako, pak tinangalaam, nana. Takaw mo't lang dayjay, tadi mo mo't impakada. Saan ang maibilang atakaw? Ta saan mo mat amula? Napan ka iti masakupak, adi mo impakada. Sa maysa, anya ko mga iti basol ko. Binilin ka aya amang pakan iti kamuti iti baboy mo? Basol mo, ti saan mo apan ang ibaga ang makaulaw ti kamutay? Ala, Huston. Sika na natuyang, trespassing ti inaramid mo. Tanagbasak-basak ka iti masakupan na. Mabalin ko nga idarom iti trespassing, kagawad. Ket awan basol na iti napasamak iti baboy mo, nanatuyang. Sika ti akid daw iti pamakawan. Gapo ta trespassing ka, iti masakupan na. Anya, siya ti may nagreklamaw, ta nagkuripaspas di baboy ikaw. Ita, siya ti dumawat iti pamakawan. Ayan yan, siya gayam ti nagbasaul. Ay nanatoyang, madingamin ti agbasak-basak nga agala iti saan mo ako kwa. Balang man, wenno saan. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Kyle Ignacio dita BGH compound. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.